abadamu witwa abamama iminsi yose samedi ya mbere y'ukwezi n'umunsi wabo abitwa abamama, ariko n'abagabo nta mugore yabaho atamugabo ahari. Igituma tuvuze abamama nuko bakunda gusenga, aribo baboneka cyane na hano nibo dufise, ariko dufise hano abamama bake, abagabo nibo benshi. Abagabo ntitubabona, baba bagiye kurondera iposho samedi. So n'abagabo rero karibu, ariko nta mumama yoba umugabo atahari. Samedi ya mbere y'ukwezi ni umunsi w'abamama mu masengesho kw'ihema y'abamama. Kwa kabiri ukurikira ni isengero yose eglise. Uzi ko mwiyeshengero uhawe ikaze kuri samedi ya kabiri. Iya kane, samedi ya kane y'abanyeshengero, abarongozi ariko n'abanyeshengero baraza, iyo migwi yose muraza, nta kibi kiba kirimo. Rero turabahaye ikaze. Ni muri ibyo murazwe kwiyemeje gusenga uno mwaka, no gusenga no kwinginga. Pasiteri yababariye intego z'ishengero zitanu hamwe n'ivugabutumwa. Ndaza kubabarira rero iby'uyu mwaka uko bizagenda bikurikirana. Turi mu kwezi kwa mbere, n'ukwezi kwitiriwe iki? Mu kwezi kw'iki nta n'umwe abyibuka ari inyuma. Uwo ni umwaka, ukwezi turi mu kwa mbere, turi mu kwezi kwitiriwe iki? Yasoko twiga nimbuwe nibyo. Imbuwe biri muri za mpembo 12 twavuga. Ukwezi kwa mbere yewe turi mu kwezi k'ubumwe n'Imana canke ubusabane n'Imana, niko kwezi twavuze. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Turi mu kwezi ko kwiranira ubumwe, relation, ubusabane n'Imana. Amen, amen. Icyo ni kimwe. Ikindi, turi mu kwezi kwa Rubeni. Rubeni andika ko ari ukwezi kwa Rubeni. Turi mu kwezi kwa Rubeni kugira ntibizagucange. Ukwezi kwa kabiri ni ukwezi tuzakwita ukwezi muri bimwe tuzakwita nibyo azoba ari ukwezi ko kuba icyabona, gushingira icyabona iby'Imana yamukoreye. Kabiri ni ukwezi kwa Simiyoni. Ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kwa Lewi cyangwa Levi mu Gifaransa ni Levi. Ukwezi kwa gatatu. Reka rero twavuze ibintu bine muri uno mwaka tuzagiramo uruhara. Twarabivuze ibintu bibiri twiyemeje muri uno mwaka. Biriya bintu bine twabigabuye mu matrimestre ane. Trimestre ya mbere rero ni ukugira ngo tubwiza buri muntu wese akagira relation n'Imana, relation na mugenzi we, relation n'ishengero. Buri kwezi icyo kintu kirimo. Rero kuno kwezi ni ukwezi kwa mbere. Mu yandi majambo andika ko ari ukwezi kw'imfura. Yesu ashimwe cyane. Andika kandi ko ari ukwezi kw'imfura. Ni ukwezi kumwe, ni ukwezi kw'imfura, ni ukwezi kwa Rubeni. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen, amen. Ibyo bintu bitatu byose ubifate. Ni ukwezi kw'imfura y'ayandi mezi yose. Ndaza kukubarira impamvu Rubeni yabaye imfura. N'imfura ziri ngaha, ni muri imfura uzamura ukuboko. Wavutse ari imfura. Je navuze ndo muhererezi. Nta mfura zirimo hano. Ninge haguruka kuri imfura, haguruka. Wagirwa amahirwe kuzuye gusa. Okay, Imana igumugishe. Abahererezi barimo. Mwicare imfura zicare. Abahererezi naje ndimo. Abahererezi ni bangahe? Naje ndimo mu bahererezi. Mbona turi baki. Mukomera amashyi menshi Imana. So rero uyu ni umunsi udasanzwe. Kimwe cya mbere wamaze kucumva ko tubwiza ukwezi kwa mbere kugira buri muntu wese abwiza kugira umuntu n'Imana, umuntu akagira ubusabane n'Imana. Rubeni rero yari imfura mu bana ba Yakobo. Yakobo yabyaye abana bangahe? 12. Niyo mpamvu nami wa nyuma ni Benyamini, niko kwezi kwa 12. Rero Rubeni niwe mfura. Ukwezi kwa kabiri ni Simiyoni. Simiyoni gituma tuzamuvuga ko nuko yafashije mwene se Yuda na Yuda baravukana. Yavukana na mwene se, yafashije mwene se Yuda kubera Simiyoni ntabwo yari yatoranijwe, yahawe igice yaganza.
ariko aramufasha kurwana intambara. Amaze kumufasha kurwana izo ntambara hari Kanani barazisinda mbere baca bafata ahantu hanini, maze aramuhereza ko Simiyoni ahereza ko igipande igihugu yaganza Simiyoni. N'ukwezi rero kwa kabiri kwitiriwe Simiyoni, n'ukwezi ko kucabona niho mbere yaciye ahabwa hari kiriya gice bita Berisheba gisigura iki? Ni ryariba twavuga ry'ibiganiro ry'indahiro bagirira ko indahiro. Wibuke ko umwami Abimeleki yaje akazana n'umutwara ingabo bakaza kurondera Aburahamu, maze aramubwira ati rero reka tugire indahiro. Yari yazanye imyagazi 7 y'intama, maze kuri iryo riba bagita ngo riba ry'indahiro, bacana indahiro ati ntuzaze. Ariko Aburahamu aramubwira ati mwami Abimeleki, hari riba mwanyaze, mbwizwa kuri isubiza ibyo ukeneye byose urisubize. Byari byageze gute? Amatati yari yavuye hehe? Reka ndakwibutse ko amatati ya Abimeleki, umwami Abimeleki na Aburahamu yari yavuye yuko Aburahamu yari yahungiye mu gihugu ciwe, maze ajyana n'umugore wiwe. Yari afite umugore mwiza yitwa Sara. Yesu ashimwe cyane. Kuri abagore ba Sara babango beza. So amaze gushikayo ahisha ko ari umugore wiwe, kuko yibaza ko yamugirira nabi. Maze uwo mwami Abimeleki, abami nyene nikakuja ko abatware, abami bakera bari ngo abatware bakera barakunda ibyiza, maze aragomba kumucura. Mu Kirundi murumva gucura icyo bisigura. Aramucura, amaze kumucura amushikanye hari Bukavu, maze Imana iramuborekera, warozwe umugore w'abandi. Imana ni umugore wandi kwanze ko ari mushiki wa Aburahamu? Toya, ni umugore we. Kirazira tigenda. Aburahamu buriya uretse ko ari umugwiza atunga, ni n'umuhanuzi. Yesu ashimwe cyane. Naho genda, aragenda, wagiriye ibiki kutambishije ukuri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Turigaje narizi ko ubaha Imana, narizi gusenga. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu ibyo ntari nakubariye, narizi ko Imana ibikubarira. Amen. Amen. Nuko aho hantu nari kukubarira aho hantu bita Berisheba, ni naho Aburahamu yavukiye, naho Isaka yavukiye, naho na Esawu na Yakobo yabyariye bari abana bose. Esawu na Yakobo niho bavukiye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niyo mpamvu tuko turavuga aba bana bakomoka kwa Yakobo. Urukundo rero kuri mugenzi wawe tubwirizwa kurugaragaza muri uku kwezi kwa kabiri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umuntu atumva ko yagaragaza urukundo, ubwo urumva ko atakibanza yagira muri UPC. Yesu ashimwe cyane. Kuko urumva na Simiyoni yaragaragaje urukundo, arugaragariza mwene wabo, baragenda aramufasha kurwana intambara, kandi ntabwo yari yarahawe ikibanza yatorana cyangwa ingwitongo cyangwa iparasera. Rero n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko, subiramo, kunda mugenzi wawe nk'uko. Icyo kintu hari abantu kigora gusigura. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kunda mugenzi wawe uko wikunda. Mu yandi majambo, wafunguye, Yesu ashimwe cyane, ugaburira ubundi. Amen. 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 Utafunguye wamugaburira iki? Wamugaburira ubusa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Utafunguye kirezi uri mu mafungo, waba umugaburira ubusa. Uko wikunda, ibyo wikorera nibyo wakorera mugenzi wawe. Amen. Rero tuzosenga cyane Imana, kandi turabikomeza kugira ngo Imana ikize imitima itandukanye. Ibikomere, hari ibikomere byo ku mubiri n'ibikomere byo mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tuzasenga, uzasengera umuryango wawe, tuzasengera n'igihugu kugira ngo ibikomere kuva Burundi bukiremwa. Yesu ashimwe cyane. Kuva Burundi bukiremwa, ibikomere byo mu mutima, hari ibikomere byo mu mutima. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo birangire. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Tuzakora ibyo bikomere byo mu mutima. Hari ibikomere byo mu mutima bikomeye cyane muri ino minsi, muri kino gihe, mu gihe kirangiye no mu gihe kizoza. Niyo mpamvu igikomere kitavuwe, cyaba igikomere cyo ku mubiri, utuma umubiri uraburuka va mu yinyo. Igikomere gitangura bakita plain, igikomere gitoyi, maze wamara kukinegirija kikavamo ikintu mu gifaransa cyangwa kwa muganga bakita muri gangrene. Aba ari uruntu runini rwose ruranuka, urwo rukomere bagwita gangrene. Urumva ruragangrene nyine, urabyumva nyine, ruba rwabaye runini gushika naho winjiramo na kanseri,
maze no guca ukaguhitana no kuguhitana. Ubwo rukomere aragakomere gatoyi barakavura, agakomere gato maze kukavura karakira, ariko ukanegirije kaza karimburuka. Ndumva muri mwebwe ntawagize agakomere, ariko je ndi kukubarira navyibonye ko uretse ko nabibonye no kwa muganga. Kakaba gatoyi kakanegirija kakajamo mashira kikiyagura maze kikaba kinini cyane. Kandi rero kakiri gatoyi kamota neza, kimaze kuba kinini yewe naho wavura umuntu ukambara amaga ukambara imanduzeye gusigana kamoto uragatana no muhira kavuga ko umaze imisi 5 woga uri muhira wamuvuye umuntu afite icyo gikomere cyitwa gangrene kubera akamoto mengo ni parfum. Mene muraja muri shiririje uzagende muri shiririje, Imana ihezagira bakora muri shiririje, abaganga bakora muri shiririje nibandije menshi. Ndi kubabarira n'ukuri turakimota bakuvuye bagiye kukuvura hanyuma ugatamuhira umubiri wose kaya kamoto kakugumamo kazakuvako na pete wose birakujya guti burya parfum imota jemo parfum imota simfungura ako kamoto akakakuvuye kukazokumarako imisi 7 ngira ni muri ko murumva andiko nabasigurira imbaraga z'igikomere cyo ku mubiri n'imbaraga rero n'igikomere cyo ku mutima nacyo nyene kiragusesereza kiraseseza igihe kitavuwe kiratanga saso transmit kirahana nimba sokuru yarigize igikomere ku mutima azakiguhereza nawe uri umwuzukuru uzakibona